Pokazati kako se priprema riba orada. Za začine su vam potrebni sol, peršin, češnjak i maslinovo ulje. Prvo posolite ribu. Prvo se posoli riba. Sad ribe se poslože u posudu za pečenje. Onda narežemo peršin. Onda narežemo češnjak. Ali na sitno, jako sitno kažeš. To se dvoje promiješa sa maslinovim uljem. I to se stavi na ribu. Ovako bi trebalo izgledati kad se začini. Zatim se uzmeš maslinovog ulja i to se polije. Potom se na to složi aluminijska folija. Stavi se u pećnicu na 180 stupnjeva sat vremena.